ҳамакунун Бегмурод Олтибоев паҳлавони муваффақи ӯзбекистонӣ бо яктаки сафед дар экранҳои мо шумо буд ки баъд аз чанд лаҳза дар ин майдон мешаванд. Сумай Халил бар муқобили паҳлавони ӯзбекистонӣ ки намояндагӣ мекунад Федератсияи байналмилалии гӯштингириро андари майдон мешаванд дар вазни ҷамъи 95 килограмм. хуб, ҳамин тавр Бегмурод Олтибоев аз ҳайати дастаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ бар муқобили ҳарифаш аз кишвари Фаластин Салеҳ Халид нерӯсанҷӣ мекунанд ки мо мутаваҷҷӯҳ мешавем рақобати ин паҳлавононро ки дар вазни ҷамъи 95 килограмм марҳилаи аввали рақобатҳо аст. Олтибоев албатта таҷрибаи хеле ғанӣ дорад. паҳлавони ӯзбекистонӣ ки дар гӯштини ҷудо ҳам дурахшиши хуб дошт ва сари зонун менишинад ва имтиёзи ҳалол. албатта Олтибоев яке аз даъвогарони асосӣ ҳам дар ин вазн ба ҳисоб меравад ва бо либосҳои сафед ҳунар намоӣ кард ки дасташ боло мешавад, роҳи худро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор мекунад. Бегмурод Олтибоев намояндаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ бисёрам ба осонӣ дар кӯтоҳтарин фурсат тавонист ки ҳарифашро шикаст бидиҳад. ма таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна партофти олие дошт инҷо Олтибоев. албатта Олтибоев барои мухлисони тоҷик, барои он нафароне ки пайваста гӯштингириро тамошо мекунанд бегуна нест. борҳо ба Тоҷикистон омадааст. қариб дар ҳама мусобиқаҳое ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад, чӣ гӯштинҳои майдонӣ, чӣ мусобиқоти расмӣ ширкат мекунад ва ҳунари шоиста ҳам дорад. хуб, акнун баъд аз чанд лаҳза мо навбарди дигарро мебинем. Муҳсин Ҳисомиддинов яке аз чеҳраҳои хуби гӯштини кураш ва гӯштини миллӣ ки албатта тамоми мухлисон аз ӯ шинохти хуб ҳам доранд. дар вазни акнун ҷамъи 95 килограмм ин рақобат диданӣ хоҳад буд, аммо таҷрибае ки Муҳсин дорад метавон гуфт ки дар ин рақобат муддаӣ ҳам ба ҳисоб хоҳад рафт. Муҳсин албатта қаҳрамони ҷаҳон дар гӯштини кураш ба ҳисоб меравад ки таҷрибаи бисёрам боло дорад ва имрӯз баҳри ҳунарнамоӣ ҳам метавонад ки бар муқобили ҳарифаш он касбияте ки дорад нишон диҳад. хуб, намояндаи Арманистон аст албатта Эрик Вор бо либосҳои сабз бар муқобили Муҳсин Ҳисомиддинов аз Ӯзбекистон ки яктаки сафед ба бар кардааст. ин рақобат ҷолиб хоҳад буд. ҷолибият дар он аст ки яке воқеан ҳам ҳаводорони зиёд дорад, таҷрибаи хуб дорад ва дигаре акнун чун мебинем он қадар албатта барои мухлисон шинохта нест, вале ҳунарнамоиашро дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ мебинем.
محسن اینجا میخواست یک پایزنی انجام دهد ولی موفق شده نتوانست. خب همین گونه است جریان رقابت که تا 3 دقیقه باید داور نفر فعال رو معین کند و کم فعال رو البته آگاهی هم دهد. این در قانون گوشینگیری است. البته این علاقه احساس شد کم فعالی آگاهی اول با اریک گول از ارمنستان. همزیان اریک موقعیت برای محسن اکنون از بالا داشتن بسیار موافق است ولی اینجا نماینده ارمنستان هم میخواست سر زانو نشیند ولی با این گونه حرکات بر مقابل محسن پیروزی به دست آوردن خیلی مشکل است. و هجوم های بردروغ که پیوسته اکنون اجرا میکرد نماینده ارمنستان آگاهی دویم و اکنون تنبیه. موقعیت برای محسن و حلو که بیرنا رو سمرانوگ استفاده میکند. پهلوان ازبکستانی و با امتیازی کامل یعنی با امتیازی حلال اینجا پیروزی به دست میارد. چون البته قبل از این رقابت هم ما اشاره کردیم برتری محسن به خوبی مشاهده میشد و بالاخره با امتیازی حلال او موفق شده توانست. خب توجه میکنیم اما کنون با نبرد دیگری که برای ما و شما پیشنهاد می شود. خب اکنون اینجا نبرد میانی پهلوانان پولشا و افغانستان صورت میگیرد. خب با لباس های سفید نماینده پولشا کاسپر چیروز ویسکی در اکران های ما و شماست از سبب آنه که حریفش از افغانستان منصور سروی با میدان نبرآمد. او بدون رقابت غالب در مرحله اولی رقابت ها دانسته شد. خب پهلوان کشور تایپی چین پان پون وی با یک تک سفید است که با میدان وارد می شود. در اکران های ما و شماست و شکر محمد میر محمدوف پهلوان شناخته تاجیکستان با لباس های سبز رقابت را آغاز نمودند. خب اکنون با احترام به همدیگر دست شروع میکنند و با امر داور که گیرد میگوید از افغانستان رقابت مرحله اولی وزن 95 کیلوگرم هم شروع میگرده. شکر محمد میر محمدوف خیلی موقع خوب رو اینجا اشغال کرده بود از بالا داشتن که موافق است برای
ҳалуки дарунаро ба кор бурдан. намояндаи тайпеи чин пен пувей аз ҷиҳати қаду бас албатта тафовут дорад ва инҷо ишора кард довар қаблан ки аз рӯи гилем баромаданд. оле ҳалол довари кунҷӣ ҳалол мегӯяд, довари марказ бадан ишора мекунад ва доваронро назди худ даъват мекунад. довари марказ ду довари кунҷиро то қарори ниҳоиро бароранд, чун агар қарорҳо ҳама якҷо якдилона бо як овоз як агар биёбаданд ё ҳалолро ҷонибдорӣ кунанд, албатта ки қарори ниҳоӣ ҳамон мешавад. аммо агар довари кунҷӣ ҳалол гӯяду довари марказ ва довари кунҷи дигар на, ин чиз пазируфта намешавад. аммо тавре мебинем ҳаракат аз дохили он гилеми асосӣ буд ки баъдан ба берун партоф шуд. аммо инро боз қазовати ниҳоии доварон хеле хубтар, дақиқтар таҳлил мекунанд ва мебинем ҳалук аз дохил ва партоф ҳам мебинем ки то бо охир аз марказ иҷро шуд. на, инҷо паҳлӯ баъдан гирифта мешавад, боз пас гирифта мешавад. паҳлӯ баҳогузорӣ шуд баъд аз машварати доварон. паҳлӯ бар ҷониби Шакармамад Мирмамадов ва ин ҳам ишораи камфаъол будани Пан Пувей аз тайпеи чин ва огоҳӣ ҳам мегирад. аз боло медорад Шакармамад Мирмамадов, таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳалуки даруна ва ҳалол. бисёр ҳам партофти оливу диданиро инҷо Шакармамад Мирмамадов ба намоиш гузоштанд ки албатта мухлисон ҳам дар он макони баргузорӣ ба хотири ин партофти зебо кафкӯбӣ карданд. ва Шакармамад Мирмамадов акнун роҳи худро ба марҳилаи дуюм рақобатҳо анвор мекунад ки марҳила ба марҳила акнун наздик мешавад барои касби медалҳои аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ. хуб, агар гӯем ки ба осонӣ инҷо ҳарифро шикаст дод, иштибоҳ нахоҳад шуд. Шакармамад Мирмамадов аз дақиқаҳои аввал зери фишор қарор дошт намояндаи тайпеи чин ва билохира бо имтиёзи комил, яъне бо имтиёзи ҳалол инҷо пирӯз гардид Шакармамад Мирмамадов. ин ҳамон ҳаракатое ки аз ҷониби Шакармамад Мирмамадов буд. кишвар 39 давлати сайёра ба Тоҷикистон омаданд. акнун аз ин пас дигар мусобиқоти сатҳи бонуфуз дар Тоҷикистон бештар мешавад. мустафо шан аз покистон бар муқобили намояндаи Тайланд Еон Куна нерӯсанҷӣ мекунанд. намояндаи Тайланд бо яктаки сафед аст ва паҳлавони покистонӣ бошад Саҳ Мустафо бо либосҳои кабуд нерӯсандиро дар вазни ҷамъи 95 килограмм оғоз намуданд. ва мутаваҷҷӯҳ мешавем ки инҷо намояндаи Тайланд қаду баст ва аз ҷиҳати вазн ҳам чун мебинем тафовут дорад аз ҳарифаш. инҷо рақобатро акнун доварбоз медорад ва ишораи камфаъолӣ огоҳӣ ба паҳлавони покистонӣ Мустафо Шаҳ.
البته برای مصطفی شه دشوار است بر مقابل نماینده تایلند این آن کن کشتی گرفتن، ولی از بالا اکنون این خیلی حالت موافقه است. امتیازی بدن بر جانب نماینده تایلند. بسیار هم آرامانه با یک قیافه جدی نیروسنجی میکند پهلوان کشور تایلند و این نوبت شاید حلال باشد. بله، الکی اون موقعیتی که از بالا میدارن پهلوانان و بعدا حلوک درونه رو استفاده میکنن، اینجا دیگر شانس نیست برای رقیب و همین طور با امتیازی حلال پیش از وقت اساسی نماینده کشور تایلند یه آن کونه هیپ توانست که رقیبش را از کشور پاکستان شکست دهد و روی خود را به مرحله بعدی برد در وزن جمعی 95 کیلوگرم. ما میبینیم چگونه پرتافتی خیلی عالی رو انجام میدهد پهلوان تایلند و دو شانه بر زمین و حلال. البته نورسان زنان چون ما قبلا ما گفتیم همه طبقه جامعه برای تماشای رقابت پهلوانان هم میآیند. نامنویس شدن فدراسیون در سطح بلند یک قطار البته مسئله ها و عهدهداری ها با بار آورد که از دستگیری و پشتیبانی دولت و حکومت وابستگی کلان دارد. البته زیرا از این پس فدراسیون باید رسما به نقشه های بررسی شونده جهانی این سمت پیشکی از گذراندن سنه و مهلت های مسابقه های سطح جهانی، یعنی در نظر داریم چمپیونات آسیا، جام جهان، چمپیونات جهان، همین گونه جام آسیا اقدام های خوب را باید روی دست بیارد. خب شریف جان نظریف با یک تکی سفید پهلوان تاجیکستانی در وزن جمعی 95 کیلوگرم اندر میدان می شود که رقیبی او از کشور سربیا است، کلابیک الکساندر. و اکنون یک پهلوان ما در این وزن موفق شد و توجه میکنیم که شریف جان نظریف هم میتواند هنر خود را با مثل شکر محمد میر محمدов در سطح عالی نشان دهد. هر دو هم اندر میدان میشوند و داور معرفی هر دو رو هم اینجا اشاره میکند. شریف جان سفید پوش است و با لباس های سبز باشد، نماینده سربیا. کلبیک الکساندر دست فشاری میکنند، ادای احترام به هم دیگر و با صدای داور مرکز که گیرد رقابت شروع می شود. شریف جان نظریف البته نسبت به حریف در گشتینگیری تجربه بسیار هم خوب دارد، ولی چون میبینیم پهلوان سربیا هم از دقیقه های اول کوشش میکند که فعال باشد پایزنی و گرفتن موقع مساعد. ببینیم حریف را میخواهد نزدیک کند. نماینده سربیا از کمربند مستحکم داشته است. هر دو هم موقعیت برای شریف جان نظریف فشاری که او داشت اکنون به نتیجه خلاصه کردن ممکن است از اولین رسش هایی که داشتند. کلابیک معلوم است که خیلی پرقوت است.
ва инҷо Шарифҷон Назриев мехост бо сари китф ҳаракат кунад, вале зидди ҳамларо хуб ба кор буд намояндаи Сербия. Камфаулӣ инҷо акнун мушоҳида мешавад дар ҳаракатҳои Шарифҷон Назриев ва худ эътироз мекунад ки бале, эътирозаш дуруст буд. Ин камфаолӣ ки огоҳӣ буд боз пас гирифта мешавад. пойзанӣ ва аз гиребон доштани Шарифҷон Назриевро мушоҳида мекунем. аз сари остин ҳам медорад. ва инҷо зидди ҳамларо акнун метавонад истифода кунад намояндаи Сербия. шояд имтиёзи бадан ҳам ҳаст. бале, имтиёзи бадан ҳам ҳаст, аммо доварони кунҷӣ инкор мекунанд. вале аллакай довари марказ қарори худро баровард. ана ҳамин ҳолат тафтиш карда мешавад. амалкарде ки аз ҷониби Калабич Александр буд, намояндаи Сербия, бадан буд ё на. ин ҳолат тафтиш карда мешавад. ҳаракат аз рӯи он нуқтаи муайяншуда буд, яъне маконе ки бо ранги зард ишора шудааст. ҳаракат аз ин ҷо буд, аммо мо танҳо қарори ниҳоии доваронро мунтазир мешавем. бале, бадан ҳаст, боз пас гирифта намешавад. ин фаъолӣ паҳлавони Сербияро нишон медиҳад. сари зону, аммо маълум аст ки бо ин шакл қувваи Шарифҷон Назриев басандагӣ намекунад. паҳлавони Сербия маълум аст ки дар гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекунад, зеро аз он пойзаниҳову ҳаракатҳое ки дорад маълум аст. ва инҷо акнун огоҳӣ ба хотири он такя гузоштане ки буд ба хам гӯштин гирифтан ба намояндаи Сербия огоҳӣ медиҳад доварбону. инҷо як иштибоҳ шуд. албатта нахуст ба Шарифҷон Назриев огоҳӣ доданд, аммо маълум шуд ки огоҳӣ ба ки аст. мавқеият барои Калабич, барои партов кардан ҳаст. хеле пурқувват менамояд намояндаи Сербия. албатта Шарифҷон Назриев бо Темур Раҳимов муддати зиёд мешавад ки якҷо тамрин мекунанд. машқҳои омодагӣ ҳам мегузаронанд. ба ҳамин хотир чун мебинем садои Темур Раҳим ва ишораҳои ӯ ба Шарифҷон Назриев бештар аст. аз боло доштан хеле мувофиқ аст барои паҳлавони сербӣ ва имкони ҳалол. зидди ҳамларо инҷо хеле самаранок истифода мекунад Шарифҷон Назриев. гарчанде аз ҳариф бо як бадан қафо мемонд, вале бубинем он зидди ҳамлае ки дошт ӯро муваффақ мекунад ва имтиёзи ҳалол
аммо боз инҷо доварбону мехоҳад ба наворҳои такрорӣ назар кунад. ҳалоки дарона ва шояд якадом нуқтаи ниҳоӣ аз ҷониби довар баъдан бароварда шавад. ҳалоки дарона буд аз ҷониби Шарифҷон Назриев ва он фишоре ки дошт қаблан мустақиман ҳариф ба тахтапӯш наафтод. аз ҳамин хотир ҳалол боз пас гирифта мешавад ва паҳлӯ инҷо ба Шарифҷон Назриев. аммо паҳлӯ албатта маълум аст ки аз бадан дида бартарии бештар дорад барои ғолибият. хеле мушкил афтод албатта рақиби нахуст барои Шарифҷон Назриев. огоҳиам мегирад. рақиб бисёр пурқувват аст. аз дақиқаҳои аввал он доштаное ки буд, аммо бо ду паҳлӯ имтиёзи комил, яъне имтиёзи ҳалолро соҳиб мешавад Шарифҷон Назриев. мо дар мавриди пурқуввати ҳариф мегуфтем, аммо Назриев исбот кард ки ӯ бартарӣ бештар дорад аз намояндаи Сербия Калабич Александр. ва акнун Шарифҷон Назриев ба марҳилаи дигар мегузарад. ҳарчанд рақобат хеле рақобати мушкил буд барои паҳлавони мо, вале билохира ӯ муваффақ шуда тавонист. дар ду ҳолате ки Шарифҷон Назриев имтиёз гирифт, ҳарду ҳам зидди ҳамла буд. бубинем, нахуст мехост пойзанӣ анҷом диҳад намояндаи Сербия, вале бубинем Назриев дигар тарз инҷо пои худро хафо кашид ва бо фишори даст ҳарифро ба тахта пушт афтонд, ки инҷо дигар ягон фурсат барои паҳлавони кишвари Сербия Калабич Александр боқӣ намонд. албатта бинанда азиз, соли 2023 бори панҷум мусобиқаи байналмилалиро дар моҳи март Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми раисияи душанбе баргузор карда буд, ки он ҷо 26 давлат ширкат варзиданд ва дар аввалин чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ, ки мо қаблан 37 кишвар гуфтем, 31 давлати Осиё ширкат намуданд, ки шукӯҳу шаҳомат бештар гардид. хуб, акнун Алибек Дилшодзода аз Тоҷикистон довари марказ ва Хусравшо Шоев ҳам аз Тоҷикистон довари кунҷӣ, Канболт аз Муғулистон акнун ин рақобати баъдиро ҳакамӣ мекунанд. хуб, аз кишвари Руминия ва Омон нерӯсанҷӣ акнун баъд аз чанд лаҳза шурӯъ мегардад. инам рақобатҳо дар вазни ҷамъи 95 килограмм аст. хоб бо либосҳои сафед аст. намояндаи Омон Иброҳим Муҳаммад ва намояндаи кишвари Руминия бошад Нати
лайн Даниел. خب رقابت هم اکنون آغاز می‌گردد بیان این دو پهلوانان. تفاوت از جهت وزن البته از جهت جوسه اینجا دیده می شود. بهترین موقعیت برای نماینده رومینیا با میاد آمد تا از بالا داشتن و حلوک درونه را استفاده کند و ببینید تنها با قوه دست اینجا حرکت میکند، با قوه دست و توانست که در کوتاه‌ترین فرصت حریفش از عمان را شکست بدهد. بسیار هم با آسانی اینجا پیروزی به دست می‌آورد. دانیل از کشور رومینیا که معلوم است که وزن خیلی گران دارد. او با فشار دست به سمت قفا پرتاب کرد و اینجا کمی با پایش هم البته از قسمتی بیرون کمک کرد و انا همین گونه او توانست که پیروز گردد. از بلغارستان گیورگی ایوانوف و بکمورود اولتیبویف با هم رقابت خواهند کرد. پهلوانی ازبکستانی ولو در رقم‌های ما و شماست. گیورگی ایوانوف و بکمورود اولتیبویف аллакай шурӯъ кардан рақобатро дар вазни ҷамъи 95 кило. хуб чанд лаҳзе баъд боз ҳам рақобатҳои дигар дар вазни ҷамъи 95 кило идома меёбад ва мо дар ин вазн ҳоло муайян нест албатта ки кадом варзишгар аз кишвари мост. рафти рақобатро мебинем. варзишгари узбек хеле худро ором нишон медиҳад. албатта дар вазни ҷамъи 95 кило ки то ҷои гаронвазнҳо ҳастанд, рафти рақобатҳо ҳамин гуна орумтар сурат хоҳад гирифт, вале хеле ҷолиб, бисёр олӣ инҷо ҳаракат мекунад бекмурод ва ӯ рақибро бо иҷрои як усул мағлуб намуд. сари зону нишаст, рақибро сари китф бардошт. на хуб имтиёзи бадан ба ӯ дода мешавад барои ин. ҳоло он усуле ки аз тарафи бекмурод иҷро шуд инҷо дубора санҷида мешавад ва баъди наворҳои видеоӣ хуб тафтиш кардан шояд ки ақидаи доварон тағйир биёбад дар ин маврид ва шояд ба ӯ хуб аллакай имтиёзи ҳалол бидиҳанд. интизор мешавем
ду пои рақиб аз осмон омад, аз ҳаво омад. дар ин вазъият бубинед чӣ қадар зебо усулро иҷро кард паҳлавони ӯзбекистонӣ. албатта ман болотар ишора кардам ки намояндаҳои ӯзбекистон, паҳлавонон аз кишвари ӯзбекистон дар мусобиқаҳои гуногун дар ҷумҳурии тоҷикистон иштирок мекарданд. дар масалан хуб рақобатҳои гӯштингирӣ, дар хуб мусобиқаҳои наврӯзӣ ва дар баъзе аз чорабиниҳои дигар. ва хуб бо ин ришта хеле ошноанд онҳо. тағйир наёфт ақидаи доварон ва як имтиёзи баъдан боқӣ монди. ин дафъа дигар чӣ мешавад? бекмурод исбот кард ки ӯ бояд ин усулро дар ҳолати аввала иҷро мекард. каме ба ӯ чизе нарасид, вале дар ин навбат чӣ қадар олӣ ӯ рақибро бардошт. ду пои рақиб аз осмон омад. ӯ низ хеле зебо инҷо баромад кард ва ҳоло паҳлавон аз ҳамсояи кишвари мо зафар меёбад дар ин марҳила. саҳнаи такрорро мо интизор мешавем. албатта саҳнаи такрори ҳолатеро ки тамошои он ба кас як лаззат мебахшад. خب ما صحنه‌های تکرار رو می‌بینیم که چقدر عالی و اینجا اصول اجرا کرد بکمراد از کشور ازبکستان و پیروز گردید. حالا اکنون در وزن جمعی 95 کیلو خب نماینده کشور روسیه آنتون براچف و رقیبی او آگوستیناس و میدان خواندند. علیبک دلشودزاده برای ما معرفی میشود و من دیگر نواران حالا ما رقابت نوبتی رو در این مرحله بین ورزشکارانی توجه سنگین وزن جمعی 95 کیلو خواهیم دید. آگوستیناس سینیاوسکاس و آنتون براچف با هم رقابت میکنند. نماینده لیتوا آگوستیناس حالا شروع میکند رقابت رو بر مقابل آنتون براچف از روسیه. و ما رفتیم رقابت رو میبینیم. آگاهی داده می شود برای پهلوانی روس، نه برای پهلوانی خب نماینده لیتوا برای ندرست داشتن دستی رقیب. و پس از این یک رقابت جالب دیگر ما و شما رو انتظار است دوستان عزیز. اوزارنگ
صدیق از جمهوری اسلامی ایران و رقیب او از ازبکستان محسن هشام‌الدینов هستند که برای میدان خواهند آمد. از سری حسینی رقیب میگیرد انتون. حالا حرکتی نوبتی رو میبینیم در اجرای انتون براچف، ولی او نتوانست در این حالت اصولی آغاز کرده خود رو تا آخر اجرا کرده. هر دو ورزشگر هم خیلی آروم ادامه داده ایستادند. حالا رقابت رو به هر حال یک آگاهی برای نماینده لیتوا آگوستینس هست. با یک تاکی سبز نماینده روسیه حالا چند دفعه است تلاش میکند تا اینکه حالاکی درون اجرا کند، اما او موفق نیست. خب دوباره از مرکز آغاز خواهند کرد رقابت رو پهلوانان. دو دقیقه دیگر وقت است برای رقابت کردن. آگاهی نوبتی یعنی تنبیه حلقه برای آگوستینس داده می شود. والا از این نگاه خیلی عقیب است نسبت به رقیب خود. از میدان بیرون شدند پهلوانان. گیرید دوباره شروع می شود با این اشاره رقابت و دوباره دست به گریبانی هم می شوند پهلوانان. بسیار یک حرکت زیبا از جانب انتون و از پشت پای رقیب زد. خب امتیاز پهلو به او داده می شود. و این حالت باز هم از جانب اومن ستودی دوباره سنجیده می شود. حالا صحنه تکرار رو ما می بینیم. فکر میکنم که قرار دوباره همین قراری که قبلا بود، یعنی امتیاز پهلو باقی خواهد ماند. بله بدن داده می شود پهلو نه و اکنون ادامه می یابد رقابت. دقیقه آخرین حالا انتون براچف از روسیه پیشرفت است از هر نگاه، هم یک امتیاز دارد. رقیبی او باشد دو آگاهی و حالت مشکل برای انتون از اصول اجرا کرده رقیب خود گریخته توانست.
ҳоло мухлисони гӯштинро мебинем, онҳое ки хеле ҷавонанд ва шояд миёни онҳо дар оянда кадом як чемпиони ҷаҳон ё дар гӯштингирӣ ё дар ҷудоё дар кадом як намуди дигар бошад. имрӯз бо тамоми шавқу завқ рафти ин рақобатҳоро тамошо доранд ва варзишгаронро дастгирӣ карда истоданд. 23 сонияи дигар буз як ҳаракати хуби дигари Антон ва хуб ҳалол дода мешавад инҷо ба Антон Брачев бо иҷрои ин усул. охирин лаҳзаҳои рақобатро интизор шуд Антон ва баъдан хуб инҷо барояш имкон даст дод ки пирӯз шавад. ва намояндаи Русия дар даври аввал ғалаба кард. саҳнаи такрорро мо мебинем. аз гиребон аз сари осини рақиб гирифт ва бо фишор овардан, бо ҳаракат додан ба самти замин ӯро ба тахта пош зад. ҳоло акнун дӯстони арҷманд рақобати дигар моро дар пеш аст. намояндаи Эрон Содиқ Озаранг бо намояндаи Ӯзбекистон Муҳсин Ҳишомиддинов ба рақобат хоҳанд омад. алибек Дилшодзода довари марказ аст ва хуб борони канури ҳам инҷо муаррифӣ мешаванд. ҳоло хуб коргардон бисёр олӣ кор карда истодааст. мухлисонро барои мо шумо як-як дар хуб мухлисони хосро барои мо шумо як-як нишон медиҳанд. ҳоло акнун паҳлавонон ба майдон меоянд. дар вазни ҷамъи 95 кило намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Содиқ Озаранг, рақиби ӯ Муҳсин Ҳишомиддинов аз Ӯзбекистон. ин ду паҳлавон албатта хеле наздиканд ба гӯштингирӣ ва рафти рақобати онҳо хеле ҷолиб ҳам хоҳад буд. бисёр ҷиддӣ худро нишон медиҳад ҳоло Ҳишомиддинов. Содиқ Озаранг бошад кӯшиш мекунад ки худро чусту чолок нишон медиҳад. шурӯъ мешавад рақобат. ҳаракатҳои тезу тунди Содиқ Озаранг, аммо рақиб бисёр ором аст ва ин ҳаракатҳои тезу тунди Озаранг метавонад дар баъзе аз вазъиятҳо бар муқобили худи ӯ ҳам бошад, чунки паҳлавони ӯзбек дар ин навъи варзиш таҷрибаи бештар дорад. аз сари ду осини Озаранг мегирад инҷо Ҳишомиддинов. ниҳоят халос хурд аз ин ҳолат Содиқ Озаранг. муҳсин Ҳишомиддинов панҷкарота қаҳрамони ҷаҳон оид ба куштини кураш.
ҳаракати хуби муҳсин ишомиддинов ва намояндаи ӯзбекистон инҷо содиқ озарангро ба тахтапушт зад. ҳамватанони содиқ озаранг барои мо шумо нишон дода мешаванд. намояндаҳои дигари ҷумҳурии исломии эрон барои муҳсин имтиёзи паҳлӯ дода мешавад ва рақобат акнун идома меёбад. содиқ озаранг дар ҳар ҳолат кӯшиш мекунад ки аз байни пои рақибҳои худро дарорад ва як усуле иҷро кунад, аммо барои ӯ имкон даст надода истодааст. рақобат идома меёбад ва намояндаи ӯзбекистон дигар ҳоло имтиёзе ба даст наовард. аз майдон берун шуданд ҳоло паҳлавонон. ҳоло ҳамватанони содиқ озарҳанг барои мо шумо нишон дода шуда истоданд ки бесаброна интизоранд музаффарияти содиқ озарангро. балака камтар аз 2 дақиқа дигар фурсат боқӣ мондааст барои ин рақобат байни паҳлавонони ҷумҳурии исломии эрон содиқ озаранг ва муҳсин ишомиддинов аз ӯзбекистон. бисёр зебо ин дафъа муҳсин ҳишомиддинов усул иҷро кард, рақибро ба тахтапушт зад ва акнун ҳалол панҷкарата қаҳрамони ҷаҳон дар куштини кураш. ҳоло он қадар таъби болида надорад ҳатто пас аз пирӯзӣ. содиқ озаранг бошад акнун инҷо мусобиқа барояш ба пӯя мебирсад. каф мекунанд ба хотири ҳунарнамоии хуби муҳсин ишомиддинов. 1 дақиқа ва 7 сония боқӣ мондан то поёни рақобат. ишомиддинов ба пирӯзӣ расид. санаҳои такрорро инҷо ба мо нишон медиҳад коргардон. ки чӣ гуна муҳсин ишомиддинов дар рафти рақобат зафар ёфт. ва пас аз ин акнун рақобат байни намояндаи лаҳистон дар вазни ҷамъи 95 кило ва рақиби ӯ аз қирғизистон шурӯъ хоҳад шуд рақобат.
оғоз мешавад акнун рақобати навбатӣ. намояндаи Лаҳистон Журовский Каспер ва рақиби ӯ аз Қирғизистон Бекболот Токтогонов. ҳоло ба майдон омаданд аллакай. ба марзи майдон ва рақобатро оғоз хоҳанд кард. албатта чанде баъд боз аз кишвари мо пас аз ин албатта рақобати дигар аз кишвари мо дар вазни ҷамъи 95 кило баргузор хоҳад шуд. Тараш паҳлавон аз кишвари мо дар ин рақобатҳо ширкат хоҳад кард. Шакар Маҳмад Мир Маҳмадов ва баъдтар Шарифҷон Назриев ҳамчунин ба рӯи гилеми гӯштингирӣ хоҳанд омад. хуб, ҳоло акнун таваҷҷӯҳ мекунем мо ба рафти ин рақобат дар вазни ҷамъи 95 кило. Журовский намояндаи Лаҳистон ҳоло каме дар ҳолати ногувор аст. ӯ намедонад дар лаҳзаҳое ки Бекболот аз Қирғизистон гиребони ӯро мегирад чӣ гуна аз ин ҳолат раҳо шавад. вале ҳарду ҳам то ин дам ягон усуле иҷро накарданд ва як ҳаракати Журовский Касперро мебинем барои ин барои иҷрои ин усул. хуб, имтиёзе дода мешавад ё не? ҳоло намояндаҳои кишвари Қирғизистон дар экранҳои мо шумоанд, ҳамватанони Бекболот. огоҳӣ барои Журовский Каспер ва на дубора довар ишора мекунад ки санҷиш идома меёбад бо истифода аз хуб наворҳо. мо ҳам саҳнаи такрорро мебинем дар он вазъият. дар асл бигирем агар Журовский буд ки Бекболотро ба паҳлу афтонд ва барои ин амал ба ӯ имтиёзе медиҳанд ё не? рақобат идома дорад, мо интизор мешавем натиҷаи ниҳоиро. на, ҳамон як огоҳӣ боқӣ мемонад. ғайриқоида иҷро кардааст усулро. паҳлавони лаҳистонӣ хаста ба чашм мерасад. ҳар ҳоло кӯшиш карда истодааст ки рақобатро идома бидиҳад. боз як ҳолати мушкили дигар барои ӯ. сари зону нишастани Каспер Журовскийро мебинем. вале довар рафти ин рақобатро низ хуб манъ мекунад. бисёр ором. ҳоло ҳарду паҳлавон гӯштин мегиранд ва чӣ шуд, довар ба касе огоҳӣ хоҳад дод ки рафти рақобатро дубора манъ кард. бале, танбе барои Журовский.
дубора аз гиребони рақиб мегирад Бекболот Токтогонов. умуман ҳар ду паҳлавон ҳамоло хуб он ҳадафҳое ки барои иҷро кардан доранд ва барои умуман усул иҷро кардан кӯшиш мекунанд муваффақ нестанд. ишораи гиред ва дубора шурӯъ мешавад рақобат аз марказ. усули ғайриоддии куштингирии Бекболотро мебинем. аз гиребони рақиб мегирад ва метаконад ӯро. ҳамагӣ як дақиқа дигар, як дақиқаву чанд сония дигар боқӣ мемонад то анҷоми ин рақобат. ва ҳанӯз ҳарду паҳлавон ягон имтиёзе надоранд. На бадан, на паҳлӯ. хуб инҷо намояндаҳои дигари Қирғизистон ҳоло рафти ин рақобатро дар телефонҳои мобилии худ сабт карда истоданд, чунки ҳамватани онҳо Бекболот куштин гирифта истодааст. машварати доварон ва қарори якдилонаи онҳо чист? шояд огоҳии навбатӣ барои Журовский? бале, ва ин охири кор аст. ғолиб паҳлавон аз Қирғизистон гуфта мешавад акнун Бекболот Токтогонов ва рафти ин рақобат бо ҳамин ба поён мерасад. ва акнун рақобати дигар дӯстони азиз дар вазни ҷамъии 95 кило оғоз мегардад. намояндаи Лубнон Чади Чолмия ва рақиби ӯ аз Тоҷикистон Шакар Маҳмад дӯстони арҷманд ҳоло ба майдон мебарояд ва истиқболи мухлисонро мебинем. барои ба майдон омадани Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов ҳунарнамоии ӯро дар майдони худ ҳамчун мизбон дар аввалин чемпионати ҷаҳон хоҳем дид. ва интизориҳои мо аз паҳлавонони тоҷик ҳамон аст ки аз қабл буд. намоиши зебои куштингирӣ барои ҷаҳониён ва яке аз омилҳо, яке аз сабабҳое ки метавонад ин риштаи варзиш яъне куштингирӣ дар баробари ҷудо ва дар баробари дигар намудҳои варзиш хуб маҳбуби шояд миллионҳо миллион мухлисон гардад, маҳз ҳунарнамоии зебои куштингирони тоҷик ва паҳлавонони тоҷик метавонад бошад. барои Шакар Маҳмад ҳоло муваффақият мехоҳем ва ӯ дарҳол аз гиребони рақиб мегирад. аввал бизани аввал ва барои ин имтиёзе медиҳанд барои Мирмаҳмадов ё на? идома меёбад рақобат. паҳлавон аз Лубнон Чади дар баробари Шакар Маҳмад оҷиз ба чашм мерасад. ҳоло
حالا شکر محمد میر محمدов خب تلاش کرده است که اصول اجرا کند و در این میان اکنون آگاهی داده می شود برای چادی از گریبون رقیب وقتی که میگیرد شکر محمد دیگر چادی مداری جنبیدن ندارد بسیار زیبا میر محمدов اصول اجرا کرد و رقیب تخت پشت افتاد شادی و خرسندی مخلصانی شکر محمد میر محمدов رو میبینیم ولی این حلال است پهلوان دیگری ما شکر محمد نیز اینجا ظفر مییابد حالا به هر حال داور اشاره میکند که خوب سنجیده میشود این وضعیت چادی نیز دعوا دارد در این حالت که ببینند داوران و بسنجند این وضعیت ما صحنه تکرار رو میبینیم ولی در حقیقت چنین به نظر میرسد که چادی به تخت پشت نزده بود بلکه پهلو بود این حالت هر حال داوران موسیقی داوران خب باگذاری خواهند کرد این وضعیت رو و بازبینی میکنند فکر میکنم عدالت حتما برقرار میشه ادامه مییابد رقابت بله رقابت ادامه مییابد و حالا ما انتظاریم که بهای زوده داوران رو و شکر محمد ببینیم داور دوباره اشاره میکنه که گیرد و آغاز میشود رقابت بزنی دیگر اما موفق نیستند شکر محمد مخلصان از او از این دیده در وقتی کوتاه‌تر انتظاری پیروزی بودند باز یک حالت دیگر و این دفعه دیگر جای بحث نیست نه داور نه کسی دیگر نه خودی چادی نمیتواند به این چیز اعتراض کند حتی توجه کنند به ویدیو داور اوکی این حلال است این دفعه چادی به تخت پشت رفت و خودش هم این رو احساس کرد شکر محمد میر محمدov پیروز میشود در این رقابت پس از بحث‌های زیاد و بعد دوره دیگر میرود شادی و نشاط مخلصانی گشتینگیری رو میبینیم صحنه تکرار رو توجه میکنیم تماشا میکنیم پهلوان از لبنان از آغاز معلوم بود که مقابل شکر محمد نمیتواند بایستد یکی از زیباترین لحظه ها در رفت رقابت های امروز از این حالت بود که شکر محمد به پیروزی رسید بعد آن خب حالا اکنون رقابت دیگر دوستان عزیز شروع خواهد گشت یا میکنه چیپ سیپانی خرش از تایوان و رقیبی او از ایتالیا مارینو اندرس فیلیپ و رقابت خواهند آمد اودور حلیموف داوری میدان است پهلوان از تایلند به میدان میآید و رقیبی او از ایتالیا است شهری که بالاتری شده شد
حالا هم انانه‌های رسمی قبل از شروع رقابت اینجا اجرا میشوند و جز از دستفشاری حالا اکنون دست یکدیگر میفشارند و آغاز میگردد رقابت در وزن جمعی 95 کیلو بین یان کناتیپ و رقیب او مارینو اندرس فیلیپی از ایتالیا. روکی دارونا در اجرای نماینده تایلند پهلوان تایلند و او موفق نشد در این وضعیت. ورزشگران دست بگیری بانند و از لحاظ جثه نماینده تایلند یا آنکونا برتری دارد و وزن او هم بیشتر هست نسبت به مارینو اندرس فیلیپی. البته این کمی مشکل میکند رفت رقابت رو برای مارینو اندرس فیلیپی. به هر حال کوشش دارد که مقابل رقیب ایستد و اینجا یک حرکتی اولی در اجرای یاونکونا با او چی امتیاز میدهند برای اجرای این اصول. البته اصول بدن هست برای نماینده ایتالیا ولی تمام رفت رقابت به پایان میرسد. یاونکونا ظفر مییابد و حلال بود پرتافتی و اجرای اصولی. صحنه تکرار رو ما میبینیم اونجایی رو که پهلوان ایتالیایی به تخته پشت افتاد یعنی خرش زده شد از جانب یاونکونا. هرچند مارینو نیز کوشش داشت در همین وضعیت که رقیبی او در حالت نوگوار قرار بگیرد اما نشد. و اکنون بعد این دوستان عزیز پهلوان دیگری تاجیک در وزن جمعی 95 کیلو با میدان خواهد آمد. این شریف جان نظریف است که او مقابل پهلوان از کره هونگ دونگ فوک رقابت میکند. دوباره سر اول با میدان تشریف میارند و ما انتظاریم به صبرانه برآمدی نوبتی پهلوان تاجیک رو. کفکوبی مخلصان و استقبال آنها از شریف جان نظریف پهلوان تاجیک خیلی آرام و مطمئن به چشم میرسد. این پهلوانی ما البته او نیز میزبان است در میدان خود در خانه خود حالا گوشتین میگیرد اما او پیش از همه برای کمک میخوریم. هونگ دونگ فوک رقیب او از کره است. نماینده‌های کشورهای گوناگون در این مجموعه ورزشی یابی قرار دارند و بکمراد آلتیبایف با
яктаки сафед намояндаи федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ бар муқобили Антон Брачев аз федератсияи Русия ҳунарнамоӣ мекунад. дар охирин рақобате ки бо ҳам рӯбарӯ гардида буданд, агар иштибоҳ накунам, ё ҷоми раиси шаҳри Душанбе буд, ё аввалин чемпионати Осиё. Антон Брачев Бекмурод Олтибоевро таслим карда буд, шикаст дода буд. акнун ин навбат дар марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ вазни ҷамъи 95 килограмм дар чемпионати ҷаҳон бо ҳам рӯ мехӯранд. ва мебинем ки ин рақобат чӣ гуна сурат мегирад. Олтибоев сафедпӯш аст, намояндаи федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ паҳлавони узбек, ва Антон Брачев аз федератсияи Русия. бо ҳамдигар албатта шинохти хуб ҳам доранд. миёни сангин вазнҳо рақобат албатта хеле душвор аст. нахуст Антон Брачев мехост сари зону бинишинад. Бекмурод Олтибоев ҳам албатта ҳамагон хеле хуб медонанд ки ҳам дар риштаи гӯштини ҷудо, ҳам дар риштаи гӯштини кураш натиҷаҳои мухталифро ҳам ба даст овардааст. дар чемпионати Осиё нишони биринҷӣ дошт. ҳаракате ки маҳз аз ҷониби Олтибоев буд, вале зидди ҳамларо хеле хуб ба кор бурд. Антон Брачев имтиёзи паҳлӯро ба даст меорад. чун гуфтем дигар акнун он равише ки аз ҷониби Антон Брачев аст, барои Олтибоев мушкилтар мешавад, чун як маротиба Олтибоевро шикаст дод дар ҳамин майдон. Олтибоев бештар кӯшиш мекунад ки сари зону нишинад. ва Антон Брачев ҳам албатта дар риштаи гӯштини ҷудо ва самбо ҳунарнамоӣ мекунад. ва натиҷаҳои мухталифро ҳам дорад. яъне гуфтан мумкин аст ки паҳлавони тасодуфӣ нест. Антон Брачев тамрин дидааст. аз шаҳри Қрими федератсияи Русия аст ва рақобат корномаи варзишиашонро ҳам аз гӯштини самбо шурӯъ кардааст. در 2021 ҷоми Россия ва соли 2022 дар чемпионати Федератсияи Русия нишонҳои биринҷиро ба даст оварда буд. дар чемпионати ҷаҳон ҳам натоиҷи хуб дорад. дар риштаи самбо Антон Брачев. Бекмурод Олтибоевро медонем
که در بازی‌های المپی مقام پنجم را اشغال کرده بود. در توکیو. خب تا رفت دقیقه ها کمتر می شوند برای اولتیبویوف، چون معذرت برای انتون براچف، چون قبلا پهلو بر جانب انتون براچف در آن نمولوها برای ما نشان داده شده بود و آگاهی اکنون به براچف. چون حالتی که پرتاف اجرا شد نوار دیگر برای ما نشان داده شد، ما براستی مشاهده نکردیم که پرتاف از جانب کی بود و بعدا ببینیم که اولتیبویوف امتیاز پهلو رو هم صاحب شده است. و تلاشی انتون براچف برای جبران کردن امتیازی از دست رفته. اولتیبویوف با تاجیکستان زیاد می آید، چی در مسابقه های رسمی چی در گوشین های میدانی بیشتر اشتراک می کند. و اینجا انتون براچف نزدیک بود که اون پایزنی که داشت اولتیبویوف را به زمین افتاند، ولی بکمراد اولتیبویوف در همین حالت خود را خوب دفاع کرد. از گریبان می دارد و باز انتون براچف معلوم است که دیگر در فشار است و خیلی خسته گردیده است انتون. به همین تر وقت هم به انجام می رسد بالاخره قصد آن ناکامی آخری که داشت بکمراد اولتیبویوف از انتون براچف می گیرد و روی خود را به مرحله نیمه نهایی وزن جمعی 95 کیلوگرم هموار می کند. پهلوان ازبک که امروز از فدراسیون بین المللی گوشتینگیری هنرنمایی دارد. در این وزن البته باز یک پهلوان خوبی دیگر از ازبکستان شرکت می کند، محسن حسامیدینوف. همکنون محسن حسامیدینوف یکی از پهلوانان خیلی خوب و با مهارت و قوی که به چمپیونات جهان و تاجیکستان آمده است. بعد از چند لحظه هنرنمایی‌اش را بر مقابل پهلوان قرقیزستان شروع می‌کند. با ادای احترام به هم دیگر رقابت شروع می شود. خب همین طور محسن حسامیدینوف با یک تکی سفید از ازبکستان حریفش باشد توکتاگونوف بکفولد از قرقیزستان است که یک تکی سبز بر کرده است. این مرحله 4 نهایی وزن جمعی 95 کیلوگرم است.
мусин ҳам яке аз муддаиёни ин вазн ба ҳисоб меравад ва хеле наздик аст ки он низ дар қатори беҳтаринҳое ки марҳилаи ниманиҳоӣ ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафтанд онҷо бошад. ин ҳарифи қирғизистоне барои муҳсин ҳисомиддинов маълум аст ки ҳарифи чандон саҳлу сода нест. он низ фишор меорад аз гиребон барои иҷрои усул, вале ҳамон сари зону нишастан барои муҳсин ҳисомиддинов бештари вақт кӯмак мекунад. қаҳрамони бисёр каратаи ӯзбекистон аст муҳсин ҳисомиддинов. дар риштаи куштини кураш чемпиони ҷаҳон аст соли 2015 дар ҷумҳурии исломии Эрон дар риштаи куштини кураш. 2014 ҳам нишони биринҷиро ба даст овардааст. дар бозиҳои осиёӣ, дар панҷумин бозиҳои осиёӣ ба гирифтани нишони тилло мушарраф шудааст муҳсин ҳисомиддинов. аз 17-солагиаш то ҷои иттилоъ пайдо кардем ба риштаи куштини кураш роҳ овардааст муҳсин ҳисомиддинов. чун вазни гарон аст, бо ин шакле ки муҳсин мехост партов кардан албатта душвор буд. билохира талоши муҳсин ҳисомиддинов инҷо натиҷа овард, аммо берун аз марказ буд. аммо инҷо ҳалол, бале ҳалол аст. муҳсин ҳисомиддинов тавонист роҳи худро ба марҳилаи ниманиҳоӣ ҳамвор созад. дар марҳилаи 4-1-ниҳоӣ вазни ҷамъи 95 килограммо акнун Шакармаҳмад Мирмаҳмадов паҳлавони тоҷикистониро мебинем ки бо яктаки сафед андари майдон мешавад ва рақиби ӯ бошад аз кишвари Таиланд аст. он Кунати. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов
дар ду рақобати қаблияш тавонист ки хуб ҳунарнамоӣ кунад. накуна як қадами дигар барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳои боқӣ мондааст барои ин паҳлавони сангинвазни мо. хуб довар ба маркази гилем даъват мекунад. довари ӯзбекистонӣ Чориев ва садо мекунад ки гиред. хуб Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бо яктаки сафед аст аз Тоҷикистон. он Кунатип аз Таиланд бо яктаки сабз. аввалин расишҳо аз ҷониби Шакармаҳмад. Мирмаҳмадов ҳалоки дарунаро мехоҳад истифода кунад. аз пасгиребон доштан бисёр мувофиқ аст барои паҳлавони мо. танҳо мавқеиятро барои партов кардан бояд пайдо кунад. тайпе ҳам хеле мустаҳкам доштааст инҷо аз камарбанди Шакармаҳмад Мирмаҳмадов. ва инҷо довар ҳам ишора мекунад ки бояд кӯшин гиранд, суръатро баланд кунанд ҳар ду ин паҳлавонон. албатта роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ рақобат бисёр душвор хоҳад шуд. зайд доштанд. ве он Кунатип. инҷо Шакармаҳмадро мехоҳад наздик кунад ба худ. ин рақиб акунун нисбат ба ду рақиби гузашта барои Шакармаҳмад Мирмаҳмадов рақиби албатта саҳлу сода нест. чун мебинем он низ фишор меорад. хеле мустаҳкам доштааст аз гиребон ва барои паҳлавони мо фурсати иҷрои усул намедиҳад. бисёр ҳам шанси хубест барои Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ки ба марҳилаи ниманиҳоӣ равад ва муборизаро идома диҳад барои медалҳои аввалин чемпионати ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ ва тавонад ки дар қатори беҳтаринҳо дар нахустин ин мусобиқоти бошукӯҳ исми худро сабт кунад. вале чунин ба назар мерасад ки ҳарифаш аст Таиланд он Кунатип таҷрибадор ё пурқувват менамояд. бо ду даст аз пас гиребон доштааст аз паҳлавони мо. аз сабабёне ки маълум аст вазню гаронтар аст барои Шакармаҳмад иҷрои усул душвор мешавад.
мо дар як мавридам албатта ҳарф назадем бинандаи азиз ки нахустин рамзи чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ бабри барфӣ интихоб гардид ки ин ҳам муаррифии ҳайвоноти нодири кишвари азизамон ба шумор меравад. خب وقتی اساسی هم بدون امتیاز بدون آگاهی به انجام میرسد. اکنون بسیار هم لحظه های حساس شکر محمد میر محمدов اگر تلاش کند که اولین شده امتیازی امتیازی پهلو یا امتیازی بدن را صاحب شود برای او موافق است تا راه خود را به مرحله نیمه‌نهایی هموار کند. با سری سرجی و اصول کمری توجه داشت برای پرتاب کردن شکر محمد میر محمدов ولی وزن گرانی یه آن کناتیپ با او اجازه نمیدهد. به هر حال فعال است اینجا پهلوانی ما. البته شکر محمد میر محمدов هم یک مدت در رشته گوشتنی جودو هنرنمایی میکرد. در مسابقات زیاد هم شرکت ورزید و اکنون رو آورد به گوشتنی ملی که در گوشتنی کورش هم شرکت میکند در مسابقات سطحی با نفوذ. داور هم اشاره میکند که باید رقابت ادامه یابد. یعنی سرعت رقابت را بلندتر کنند پهلوانان. آمادگی های شکر محمد میر محمدов هم خیلی خوب بود و امتیازی بدن را صاحب می شود. برای خود را به مرحله نیمه نهایی هموار میکند شکر محمد میر محمدов. همین حرکت اخیری که داشت داور امتیازی بدن بها گذاری میکند اما در تابلو تا کنون ما نمیبینیم. و این حالت دیگر تفتیش کرده می شود. برای حرکتی پهلوانی ما اینجا دیده می شود حالا که درونه و عدم فشار. اما نه داور بعد از دیدن نمونه‌های تکراری قرار را دیگر می کند. اینجا چیزی نیست، باید رقابت ادامه کند. فشار هم بیارد بر حریف، آگاهی حداقل آگاهی گیرد حریف شکر محمد میر محمدov. در این دقیقه های ایلوگی آن آگاهی تاثیر رسانیده می تواند. و همین طور آگاهی میگیرد نماینده تایلند یه آنکوناتیپ و این برسود شکر محمد میر محمدov خواهد بود. اما آگاهی را ما در تابلو نمیبینیم. اشاره میکند که داور گوشتین گیرد و همین طور 3 دقیقه ایلوه هم پشت سر می شود. شکر محمد میر محمدov در این رقابت
пирӯзӣ ба даст меорад бо он як огоҳие ки бар ҳариф дода шуд ва Шакармаҳмад Мирмаҳмадов рӯи худро ба марҳилаи нима ниҳоӣ вазни ҷамъи 95 килограмм ҳамвор мекунад. واقعا خیلی دشوار بود برای شکرمحمد میرمحمدov این حریفش. و بالاخره توانست که او را شکست بدهد. акнун намояндаи дигари тоҷикистон Шарифҷон Назриев бо яктаки сафед андари майдон мешавад ва ин ҳам ҳарифи бисёр ҳам вазнгарони ӯ аз кишвари Руминия аст. Даниел Натея бар муқобили Шарифҷон Назриев. ин ҳам рақобати бисёр ҳам ҷолиб хоҳад буд зери дастгирии мухлисон. роҳбарони федератсияҳои варзишӣ ва намояндагони варзиши кишвар табақаи гуногуни ҷомеа ба тамошои рақобат омаданд. хуб, ҳамин тавр Шарифҷон Назриев бо яктаки сафед Тоҷикистон, нет Даниел бошад бо яктаки сабз Руминияро намояндагӣ мекунад ки хеле вазни гарон дорад ва барои Назриев ин рақиб албатта мушкил хоҳад буд. ин ҳарифро танҳо Назриев метавонад бо монда кунад, ӯро ба ҳар тараф кашола диҳад, онро монда кунад, баъдан шикаст диҳад, вагарна мушкил аст муқобили ӯ партоф намудан. Шарифҷон Назриев ҳам дар рақобати гузаштааш хубу нарнамоӣ кард. Инҷо ҳарчанд фаъол аст, ӯ мехоҳад аз ҳалоки даруна ё аз самти дигар истифода барад, вале гап сари он аст ки ҳариф хеле ва хеле аз ӯ гаронтар аст. агар паҳлавони Руминия тавонад ки Шарифҷон Назриевро бо худ ҷафз кунад, наздик кунад, бисёр хатарнок мешавад, чаро ки ӯ партоф мекунад. албатта чун ҳамтун назар кунем, хеле душвор аст, маълум аст, хеле ва хеле душвор аст барои Назриев. ва акнун такя гузоштан ба Шарифҷон Назриев довар огоҳӣ медиҳад. луки даруна мавқеиятҳоро ишғол мекунад Шарифҷон Назриев, вале муяссар ба он намешавад ки партоф намояд.
خب در مجموع برای اون نفرانی که از آغاز پیگیری داشتن از امروز رقابت پهلوانان را در چمپیونات جهان مشاهده کردید که چگونه پهلوانان ما تا همین مرحله ها هنر خود را به طور ارزنده نشان دادند. که شایده قلنده را و روی خود را به مرحله نهایی هموار کرد در وزن 70 کیلوگرم که این البته نشان داده خوب است. خوب، خیرالله نظریف پدر شریف جان نظریف یکی از سابقه داران گشتین جودو و سامبوی کشور نشان داده شد برای ما و شما. آگاهی به پهلوان رومینا و باز آگاهی پست گرفته می شود. در این گونه حالت ها که حریف البته تفاوت زیاد دارد از جهت وزن، معلوم است که هیله را به کار بردن اینجا نقش مهم دارد، چون دیگر طریق قوه این را تسلیم کردن یا شکست دادن خیلی دشوار است. از همین لحاظ راه‌های گوناگون را می‌دید. شریف جان نظریف اینجا تنبیه میگیرد که این تاثیر البته میرساند به جریان رقابت. فشار واقعا برای شریف جان نظریف خیلی زیاد است. این البته جای پوشیدش نیست، چون تفاوت حریف رو میبینیم که بر مقابل او کاری کردن نمی شود و اکنون وقت هم با ایستگی به انجام میرسد. خب همین طور وقتی اساسی به انجام رسید در این قوازمایی. شریف جان نظریف تنبیه گرفت و همین طور نتیا دانیل توانست که اینجا موفق شود و روی خود را به مرحله نیمه های هموار کند. شریف جان نظریف از اینجا شکست خورد. توجه میکنیم اکنون به مرحله نیمه نهایی وزن جمعی 95 کیلوگرم که دو پهلوان ازبکستانی بر مقابل همدیگر نیروسنجی میکنند. اما بکمراد آلتیبایوف در این مسابقه از دسته فدراسیون بین المللی گشتینگیری نیروسنجی میکند. داوران هم آماده هستند و بعد از چند لحظه رقابت هم شروع میگردد. محسن حسامدینوف و بکمراد آلتیبایوف از همدیگر واقعا شناختی خوب دارند. بارها بر مقابل همدیگر چه در تاجیکستان چه در ازبکستان نیروسنجی کردند و اینجا اکنون گپ سری
унвони қаҳрамонии ҷаҳон ва мукофотҳои олӣ, он маблағҳои пуле ки ба ғолибон дода мешавад, гап сари ин меравад. инҷо танҳо рақобати сахту сангинро мо мушоҳида хоҳем кард, зеро нафари ғолиб ба финал меравад, нафаре ки шикаст мехӯрад мустақиман ҷои сеюмро ишғол менамояд. Бекмурод Олтибоев яктаки сафед дорад ки федератсияи байналмилалии гӯштингириро намояндагӣ мекунад ва Муҳсин Ҳисомиддинов бошад бо яктаки сабз ҷумҳурии Узбекистонро. бо эҳтиёт ин паҳлавонон нерӯсанҷӣ мекунанд, чун аз касбият, аз маҳорат, аз шакли гӯштингирӣ якдигар ба хубӣ огаҳ ҳастанд. албатта яке аз тими бисёр ҳам пурқувват, як дастаи пурқуввате ки дар аввалин чемпионати ҷаҳон ширкат дорад, ин аз Узбекистон аст ки паҳлавонони бисёр ҳам хубро ба чемпионати ҷаҳон сафарбар намуданд. аз Узбекистон Бекмурод Олтибоев аз гиребонд хеле мустаҳкам медорад ва талош мекунад барои партоф намудан. мо қаблан ҳам гуфтем паҳлавони 35-солаи узбекистонӣ ки дар қаҳрамонии ҷаҳон дар риштаи гӯштини кураш ҳанӯз соли 2015 нишони тилло ба даст оварда буд. ҳамзамон медали биринҷиро ҳам дар риштаи гӯштини кураш қаҳрамони бозиҳои осиёӣ аст. дар риштаи гӯштини кураш Олтибоев бошад дар бозиҳои олимпӣ ширкат дошт, дар риштаи гӯштини ҷудо ба мақоми панҷум расида буд дар Токио. чандон суръати баланд касб намекунад нерӯсанҷи ин паҳлавонон. аз ҷуфти дигаре ки Шакармамад Мирмамадов ва паҳлавони Руминия аст, он ҷуфтам нерӯсанҷӣ ҷолиб хоҳад буд, аммо ҳоло таваҷҷӯҳ пурра ба нерӯсанҷии Муҳсин ва Бекмурод равона шудааст. суръати баланд касб мекунад дар сонияҳои охир. ҳардуам аз гиребон доштанд. ба ин ҷо камфаъолӣ Муҳсин Ҳисомиддинов дида шуд ва довар ҳам огоҳии аввалро ба Муҳсин дод.
ва пойзане ки аз ҷониби муҳсин буд. инҷо имтиёзи бадан шояд буд ё на, довар хомӯш аст, ишора намекунад. бале ҳаст. муҳсин дар сонияҳои охир натиҷаро ба куллӣ тағйир дод ва ҳамин тавр рӯи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор мекунад. бубинем соҳиб таҷриба ҳама вақт албатта бартарӣ дорад. муҳсин исомиддинов мунтазир шуд то сонияҳои охир ва дар сонияҳои охир як пойзание ки дошт бо имтиёзи бадан пешсаф мешавад ва рӯи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор мекунад. бекмурод олтибоев бошад дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф гардид. ва мо мунтазири нерӯсанҷии Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ҳастем. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бо яктаки сафед бар муқобили ҳарифаш аз кишвари Румыния нерӯсанҷӣ мекунад ки ӯ хеле вазни гарон дорад. хуб, бисёр ҳам шонси хуб аст барои паҳлавони мо ки ба марҳилаи ниҳоӣ равад, бар муқобили муҳсин нерӯсанҷӣ кунад. хуб, Натея Лейл Даниел аз Румыния бо яктаки сабз бар муқобили Шакармаҳмад Мирмаҳмадов аз Тоҷикистон бо яктаки сафед нерӯсанҷӣ мекунанд. ва Шакармаҳмад Мирмаҳмадов нахуз шуда мехост инҷо иҷрои усул кунад. ҳариф албатта хеле вазни гарон дорад, бар муқобили ӯ нерӯсанҷӣ кардан мушкил аст, вале Шакармаҳмад Мирмаҳмадов гумон мекунам ба хубӣ нерӯсанҷӣ Шарифҷон Назриев бар муқобили ин ҳарифашро мушоҳида кард ва шояд омӯхт ки кадом ҷиҳати заифӣ дорад паҳлавони Румыния. ба мисли рақобати Шарифҷон Назриев ҳамин нерӯсанҷӣ албатта ҳамон гуна сурат мегирад ки талошҳо барои имтиёз, вале вазни гарон монеа эҷод мекунад. ва алуки дарона аз ҷониби Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ва имтиёзи баданро соҳиб мешавад паҳлавони мо. бисёр мавқеияти хубро ишғол кард дар ин ҷо ва пешсаф мешавад акнун дар рақобат. ҳатто имкон ҳам дошт ки фишорро агар бештар мекард шояд имтиёзи паҳлӯ ҳам ба даст меовард Шакармаҳмад Мирмаҳмадов, вале то кунун ин ҳолат хуб аст барои паҳлавони мо ки ҳамин пешсафии худро акнун то дақиқаҳои боқимонда идома диҳаду рӯи худро ба марҳилаи ниҳоӣ барад.
دقیقه طرف کم میشوند. برتری بر جانب شکر محمد میر محمدوف است. با یک بدن و پیشرفت است. و مخلصان هم همه کفکوبی میکنند به خاطر هنر شکر محمد میر محمدوف که واقعا مشکل است بر مقابل این سنگین وزن نیروسنجی کردن. به هر حال یک فشاری که از جانب پهلوان ما بود او را پیشرفت میکند. از زمان آگاهی هم دارد. دانیل اکنون دقیقه آخری وقت اساسی اینجا هم با پایان رسیده ایستاده است. شکر محمد میر محمدوف پیشرفت است. خیلی نزدیک است که او به مرحله نهایی رود. البته این جای افتخار هم هست که در وطن خود در نزد مخلصان و در اولین چمپیونات جهان با مرحله نهایی رفتن و مبارزه برای نشان طلا این خیلی مهم است و ضرور هم هست. آگاهی با شکر محمد میر محمدوف در ثانیه های آخر او باید این پیشرفتی اش را نگاه دارد. این آگاهی برای او چندان مهمیتی ندارد. اگر تواند که دفاع کند به خوبی بعد روی گلیم نبراید به طرف دیگر بله انا همان گونه فشار هم بیارد. این کفایگی میکند برای شکر محمد میر محمدوف. همینطور دوستان عزیز شکر محمد میر محمدوف پهلوان تاجیکستانی در وزن جمعی 95 کیلوگرم با مرحله نهایی برای خود را هموار میکند که برای مدال طلای اولین چمپیونات جهان در رشته کشتیگیری نیروسنجی میکند. نته دانیل باشد مقام سوم را اشغال کرد. خیلی تلاش‌های زیاد داشت ولی ببینیم در یک حالت خوب موقعیت رو پیدا کرد شکر محمد میر محمدوف و توانست که از حریفش یک امتیاز بدن رو ستاند. محسن حسامیدینوف چمپیون بسیار کراته ازبکستان در رشته کرش، قهرمان جهان در رشته کرش و دارنده نشان طلای پنجمین بازی‌های آسیایی در اکران‌های ما و شما است. محسن حسامیدینوف با یک تکی سفید که امروز برای مدال طلا مبارزه می‌برد. بر مقابل او باشد نماینده تاجیکستان پهلوان شناخته ما شکر محمد میر محمدوف نیروسنجی میکند. شکر محمد میر محمدوف با محسن حسامیدینوف بارها روبرو شدند، از همدیگر شناختی خوب دارند و امروز هم امکان باز روبرو شدن همدیگر است. اما این نوبت در مسابقه محتشم در چمپیونات جهان برای شکر محمد میر محمدوف خیلی رقیب سخت و سنگین در مرحله نهایی روبرو هست که ما توجه میکنیم به جریان این رقابت. محسن حسامیدینوف از ازبکستان یک تکی سفید دارد. شکر محمد میر محمدوف باشد از تاجیکستان با یک تکی کبود رقابت را شروع میکنند. با ادای احترام دست فشوری و بعداً با امر داور رقابت شروع می شود. محسن حسامیدینوف
паҳлавони 35 солаи узбекистон ки барои мардуми тоҷик албатта бегона нест. шинохти хуб доранд мухлисони мо аз ин паҳлавон. пайваста дар мусобиқаҳое ки дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар арафаи ҷашни наврӯз баргузор мешавад, муҳсин пайваста ширкат мекунад ва дар тоҷикистон мухлисони зиёд ҳам дорад. нахуст ӯ мехост бо усули камарӣ партоф намояд, вале Шакармаҳмад Мирмаҳмадов аз ин ҳолат ба хубӣ пай бурд. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дар ин мусобиқа нисбат ба сабқатҳои пешинааш хеле хуб ҳунарнамоӣ кард, махсусан бар муқобили паҳлавони Руминия ки хеле вазни гарон дошт. Даниел Натаме хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. акай наздик ба 1 дақиқа ҳам сипарӣ мешавад. муҳсин Ҳисомиддинов огоҳӣ гирифт, камфаъол буд дар ин ҳолат, аз рӯи гирем баромад ва Шакармаҳмад Мирмаҳмадов хеле мавқеияти хубро ишғол кардааст ва метавонад инҷо ҳалуки дарунаро истифода кунад. бисёр ҳолати мувофиқ буд барои паҳлавони мо, вале ба таври арзанда истифода карда натавонист ҳамин ҳолатро ки ин метавонист ки аллакай дар ин дақиқаҳо тақдири рақобатро ҳал кунад. Шакармаҳмад Мирмаҳмадов вақте ки аз боло медорад бисёр мувофиқ аст барои ӯ, аммо аз ҳад зиёд наздик шудан хатар дорад, чаро ки муҳсин Ҳисомиддинов таҷрибаи сабқатҳои ҷаҳониро зиёд дорад ва метавонад ки як пойзание ки ба мисли ҳамватани худ Олтибоевро кард, ҳамин гуна ҳаракат кунад. эҳтиёткорӣ ҳам хуб аст барои Шакармаҳмад Мирмаҳмадов. он нафароне ки ба гӯштин таваҷҷӯҳ доранд хеле хуб медонанд ки Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дар риштаи гӯштини ҷудо ҳам чанд сол албатта фаъолият дошт, дар мусобиқоти мухталиф ширкат кард ва акнун ба гӯштини миллӣ ва гӯштини кураш гузашт. инҷо муҳсин Ҳисомиддинов мехост сари зону нишинад, вале барои баромадан аз рӯи гилем танбеҳ мегирад муҳсин Ҳисомиддинов ва боз пас гирифта мешавад ин танбеҳ, чун доварони кунҷӣ ҳам ишора карданд ки инҷо чизе набуд, яъне муҳсин барои иҷрои усул мехост ҳаракат кунад, ба ҳамин хотир аз майдон берун шуд. танбеҳ боз пас гирифта мешавад. мавқеият барои Шакармаҳмад Мирмаҳмадов аз боло медорад, таваҷҷӯҳ барои ҳалуки даруна аст, вале аллакай муҳсин пай бурд ки паҳлавони мо чӣ мехоҳад. қоматро рост мекунад муҳсин ва барои мавқеъ на, инҷо ҳам натавонист паҳлавони мо. ба ҳар ҳол он равише ки интихоб кардааст Шакармаҳмад Мирмаҳмадов хеле олӣ аст, чун дар фишор аст, ӯ бештар дар ҳаракат аст, ақибнишинӣ намекунад, аз худ боварӣ зиёд дорад барои таслим кардани муҳсин Ҳисомиддинов ва боз аз боло медорад паҳлавони мо ва муҳсин ҳам чун мебинем аз камарбанди Шакармаҳмад Мирмаҳмадов доштааст. албатта ҳангоме ки паҳлавонон аз мавқеъҳои гуногун медоранд, дарҳол дар сар фикр мекунанд ки ҳамин ҳоло бояд бо кадом тарз ман ҳаракат кунам, чӣ гуна партоф намоям, ва ин ҳолатҳо зуд мегузаранд. ба ҳамин хотир яке аз муҳимият ана ҳамин хуб фикр кардан аст. довари кунҷӣ ҳам ишора мекунад ки бояд фаъол бошанд ҳар ду паҳлавон.
دقیقه آخر ثانیه آخر سپری می شود ولی نتیجه تا کنون نیست. یک آگاهی دارد محسن حسام‌الدینов که اگر وقت به انجام رسد این آگاهی البته نقش نمی بازد ولی گپ سری آن است که شکر محمد میر محمدов با مثل دقیقه های اول باید فشار رو بیشتر کند. محسن از گریبان اکنون مستحکم داشت، با هر دو دستش می دارد، بیشتر رو سر زانو می نشیند. انا همین حالت را شکر محمد الکی به خوبی پای برده است که روشی بیشتر استفاده می بردگی محسن حسام‌الدینов همین با سر زانو نشستن است. شکر محمد میر محمدov از روی گلیم بیرون می رود. این نمایندگان دسته های مختلف برای ما شما نشان داده می شود و اشاره می کند داور که گیرد و اینجا وقت به انجام می رسد. نه اینجا 3 دقیقه وقت علاوه داده می شود. بعدا اگر این 3 دقیقه به انجام رسد می توان اگر با همین نتیجه یک آگاهی که محسن حسام‌الدینov دارد می توان شکر محمد میر محمدov غالب اعلام کرده شود. ولی حالا وقت هست، مهم آن است که حداقل یک بدن را صاحب شود پهلوانی ما و از روی گلیم بیرون می شود. اینجا محسن حسام‌الدینov شکر محمد میر محمدov مدال طلای نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتنگیری را به دست می آورد. بسیار هم نتیجه مهم و تاریخی در روز اول این مسابقه با نفوذ. محسن حسام‌الدینov از روی گلیم بیرون شد، تنبیه گرفت و شکر محمد میر محمدov چمپیون جهان در نخستین مسابقات با نفوذی که در تاجیکستان برگزار گردید. مخلصان هم خیلی خوشحال می‌گردند البته از نتیجه که شکر محمد میر محمدov به دست آورد. خب همین طور رقابت‌های روز اول هم به انجام رسیدند. ما توانستیم اکنون در 3 وزن نشان طلا را به دست بیاریم. در روز اول اما لحظه‌های خوشحالی که شکر محمد میر محمدov دارد. واقعا هم آمادگی‌هاش خیلی جدی بود. پهلوان تاجیکستانی را خب پهلوانان وزن جمعی 95 کیلوگرم بعد از چند لحظه جایزه‌های خود را می‌گیرند. نایب پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان، قهرمان بازی‌های المپی دلشاد نظرov و رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان اسماعیل محمد ظاهر مکافات‌ها را تقدیم می‌کنند. خب سنگین وزن ها بکمرود آلتیبایوف از دسته فدراسیون بین المللی گوشتینگیری، دانیل
натаме аз руминия, муҳсин ҳисомиддинов аз ӯзбекистон ва шакар маҳмад мирмамадов аз тоҷикистон. хуб ҳамин тавр бекмурод олтибоев бо ҳамроҳи Даниел Натея аз руминия ва бекмурод олтибоев аз федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ нишонҳои биринҷиро соҳиб гардиданд. муҳсин ҳисомиддинов паҳлавони муваффақи ӯзбекистонӣ ба гирифтани нишони нуқра мушарраф мегардад. шакар маҳмад мирмамадов бошад аввалин қаҳрамони ҷаҳон дар миёни сангинвазнҳо дар риштаи гӯштингирӣ гардид. имрӯз мо қаблан ҳам ишора кардем ки омодагии шакар маҳмад мирмамадов дар сатҳи хеле олӣ буд ва акнун дилшод назаров қаҳрамони бозиҳои олимпӣ ноиби президенти кумитаи миллии олимпии тоҷикистон мукофотҳои пулиро тақдим мекунад ба ғолибони ин вазн $5000 ба мақоми сеюм $10000 ба гирандаи нишони нуқра ва $20000 ба шакар маҳмад мирмамадов паҳлавони тоҷикистонӣ ки хеле талошҳои олӣ дошт ва акнун имрӯз барои бори сеюм мо дар ин фазои бисёр ҳам тантанавӣ суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистонро мешунавем. ҷумҳурии тоҷикистон садо медиҳад. In honor of our gold medalist, sounds the national anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس و تشکر به همه شما و ورزشکاران موفق و حالا چون همینطور دوستان عزیز مخلصان و هواداران شبکه ورزش رسیدیم به نقطه نهایی در روز اول چمپیونات جهان که ورزشکاران وزن جمعی 95 کیلوگرم قدردانی گردیدند. бекмурод олтибоев паҳлавони ӯзбекистонӣ ки федератсияи байналмилалии гӯштингириро намояндагӣ мекард нишони биринҷиро гирифт. ҳамзамон Даниел Натея аз руминия нишони биринҷӣ гирифт. муҳсин исомиддинов аз ӯзбекистон соҳиби нишони нуқра гардид ва шакар маҳмад мирмамадов қаҳрамони ҷаҳон шуд ва акнун камарбанди заррини гӯштингириро ба қаҳрамони ҷаҳон исмоил маҳмадзоир раиси федератсияи ҷудои тоҷикистон тақдим мекунад. ин мукофоти
олиро албатта ин ҷоизаи олиро ки заҳмату меҳнатҳои Шакармаҳмад Мирмаҳмадов буд. Хуб, ҳамин тавр дӯстони азиз, бинандаи азиз, он нафароне ки имрӯз шабакаи варзишро пайгир будед, мо имрӯз шоҳиди рақобатҳои арзанда шудем ва ҳамин тавр Тоҷикистон бо 3 медали тилло, 1 нуқра ва 2 биринҷӣ дар рӯзи аввал дар садри ҷадвал қарор дорад. Хуб, то ин дам ман Сорбон Мисаев ин рақобатҳоро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. саломату сарбаланд бошед. Фардо ҳам рақобатҳо идома мекунанд. хайр.